ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikira Afrimedia TV. Dushimira buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri Afrimedia TV. Nk'ibisanzwe tubageza amakuru agiye atandukanye, amakuru abagiye agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Kabera John Bosco avuga ko abakeneye gukorera impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga kujya babanza bakitegura atari ukuza kugerageza amahirwe. Hashize iminsi ibibazo byo kwiyandikisha gukora ibizamini bya burundu byo gutwara ibinyabiziga, inzego zibishinzwe zibikemuye, ni ibintu byashimishije abashaka gukorera izi mpushya ariko ngo bagifite impungenge. Twagiramungu Vincent wiga gutwara ikinyabiziga yagize ati narishimye kuko ndashaka gukorera indi kategori. Abigisha gutwara ibinyabiziga bavuga ko abiga gutwara ibinyabiziga bazi gahunda y'ibizamini bibafasha kwitegura neza ibizamini. Umuyobozi w'ikigo gitanga serivisi z'ikoranabuhanga Irembo Israel Bime avuga ko urubuga rw'abakora ibizamini byo gutwara imodoka rutazongera gufungwa. Yagize ati umuhigo ni uko abantu bazajya bahora biyandikisha igihe cyose bakeneye iyi serivisi. Guhera ubu iyi serivisi izajya iboneka nk'uko izindi serivisi zitangirwa ku Irembo ziboneka, usibye guhita ziboneka igihe uyisabye ugahita uyibona. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera we asaba abashaka gukora ibi bizamini kwihugura bihagije hagamijwe kugabanya umubare w'abatsindwa. Ati ugomba kuza mu bizamini witeguye, bakiga neza nta kugerageza amahirwe mu kizamini cyo gutwara ibinyabiziga, nta kugerageza amahirwe yo kumenya amategeko kuko niyo agufasha kugenda mu muhanda neza. Guhera kuwa gatandatu ushize kugeza ubu abamaze kwiyandikisha bashaka izi serivisi barenga 80,000, muri bo abagera ku 60,000 bamaze kwishyura ndetse bahabwa gahunda y'igihe bazakorera ibizamini. Mu yandi makuru ari kuvugwa, abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Maroc batunguwe n'umwami Mohammed wa gatandatu wa kiriya gihugu wahamagaye umutoza wabo kuri telefone mu rwego rwo kumushimira iriya kipe uko yari imaze kwitwara imbere ya Espagne. Kuri uyu wa kabiri nibwo Maroc yanditse amateka yo kugera bwa mbere muri kimwe cya kane kirangiza cy'igikombe cy'isi nyuma yo gusezera Espagne. Bari bahuriye muri kimwe cy'umunani kirangiza kuri penalty 3-0. Byabaye ngombwa ko uyu mukino wiyambazwamo penalty nyuma y'uko iminota 90 isanzwe y'umukino na 30 y'inyongera yari irangiye amakipe yombi anganya 1-1. Umukino ukirangira ibyishimo byari byose ku banyamaroc kubera iriya ntsinzi y'amateka. Ni intsinzi yanakoze ku mutima umwami Mohammed wa gatandatu, ahita ahamagara kuri telefone mu rwego rwo gushimira iriya kipe ikomeje guhesha igihugu cy'ishema ndetse n'umugabane wa Afurika muri rusange. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Maroc yavuze ko guhamagarwa n'umwami ari ibintu bidasanzwe. Yagize ati ni ibintu bidasanzwe ku munyamaroc guhamagarwa nawe, buri gihe adutera ishyaka akanatugira inama dusaba kwitanga tutizigamye. Ubutumwa bwe buhora ari bumwe, atewe ishema n'abakinnyi kandi atewe ishema natwe, ndetse ku bw'ibyo turashaka no gutera indi ntambwe no gukora neza cyane kurusha ku yindi nshuro. Maroc itaratakaza umukino n'umwe kuva igikombe cy'isi gitangiye, igomba guhurira muri kimwe cya kane kirangiza na Portugal yaraye inyagiye Ubusuwisi ibitego 6-1. N'umukino amakipe yombi azahuriramo kuwa gatandatu w'iki cyumweru. Turabashimiye mwese mudukurikira, tubibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ku makuru agiye atandukanye, abakuru abagenda agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane, mudusangize ibitekerezo byanyu.